Nazareth egameni lenkosi yethu uNyazi Zulu. Amen. Ngibonge uNkulunkulu ovumile namhlanje ukuba ngibe kanye nani la eSandaniso. Ngiyacela-ke uNkulunkulu ukuba ngihole ahlale olimini lwami ngesihlabeleli 108. Ngingathengwa ngubani, ubani ezonweni, zami ngingathengwa ngubani ezonweni.
ngiyayikhetha inkosi ngiyakhetha unyazi lezulu ngiyabonga uNkulunkulu ngibonga umsa wakhe nothando lakhe engivusile ebuthongweni nawe wavusa ukuba namhlanje sizomdumisa ukuza kwethu phambi kwesihlalo sobukhosi akona ukuthanda kwethu ukuthandwa uNkulunkulu sinazo ihlobo sinabo abazali kade bahamba basishiya kodwa babeka thina ukuthi size sibakhonzele kushema kukhona indaba enkulu efihliwe esibonwe yimi nawe unyazi lwezulu silandela unyazi lwezulu ngiyaye ngithi nangibatshela ngithi mina lendlu yami ngiyolilandela unyazi lwezulu anginalo olunye unyawo liseceleni ngaphandle zonke inyawo zami zisemva konyazi lwezulu ngiyacela uNkulunkulu azasikhumbule eManazaretha unyazi lwezulu lalo azalikhumbule ukhumbule isikhathi owafika ngaso ukhumbule imithwalo owafika nayo wakuthula uNkulunkulu ungabe usayengeza-ke manje kodwa qhubeka nonyazi lwezulu ngoba izikhathi lezi ezayishoyo inyanga yezulu ithi kuzisikhathi lapha kuyoba khona oshemba abaningi ithi wena osekhona ukubamba nangamazinyo yisi isikhathi sokubamba ngamazinyo lesi akekho omunye futhi akekho oyofana nonyazi lwezulu ngiyacela uNkulunkulu ukuba zangikhumbule mina nendlu yami ngingaduki futhi ngingadukiswa muntu engikubongayo ezweni lakithi eNyukhasela akekho umgcotshwa owaphambuka wathi mina ngiyale sonke sahlala enyazini lezulu bakhona phela labo osibanibani nosibanibani abayithumelayo asinandaba-ke nabo ngoba bayazi ukuthi benzani kodwa unyazi lezulu uNkulunkulu uma ungakaboni kahle funisisa bhekisisa buka nje ngisho emafotweni lapho ubusiyabhekisisa ubusiyabona uzobona ukuthi ngikubhobela amen indoda eyayihlupheka ifuna mina nawe indoda eyayilala emajele iboshelwa mina nawe ukube kuyangami ngabe uMnazarethi siphathisa beyikhali zamantomba ngabe asiboni kodwa manje inkinga isenhliziyeni yami isemlonyeni wami isemehlweni nami ngoba iso libheka into liyibuke bese liyakhuluma inhliziyo ngeso bisibona ukuthi cha ngeke kodwa mina nawe ngiyanibongela futhi kakhulu la ethempelini Sandanezwe ukuthi unyazi lezulu langena lanyathela la uyanithanda-ke uNkulunkulu uyanithanda unyazi lezulu kodwa-ke khona engicela kimi nawe njengoba selangena unyazi lezulu la siyathandana yini thina uma singathandana ke siqaleni manje sithandaneni ngoba lolu nyawo lanyathela lapha ngeke licime lolu nyawo lanyathela lapha lahamba nenhliziyo yakho ukuthi njalo kwakufanele ifike igezeke ngalelo langa namhlanje ke gezeka ke qala phansi okusha amen ngoba uthi uJeremiya inhliziyo yakhohlisa kunakho konke yonakele kakhulu futhi ubani ongayazi mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilingiyimilini ushembe uyasazi njengoba sila ushembe uyazi nasemakhaya ubhekile
Ngelinye ilanga kwakukhona indoda yakwaMdakane laphaya eMadadeni section 3 inesitolo yayingalandeli uShembe kodwa yayiye nje iyobika ibike nje uShembe yayihlala eSwazini yathi nayisizothutha ize lapha eMadadeni yayisifuna ukudayisa indawo yayo eSwazini bathi abaseSwazini cha awuzanga nandawo la manje izindlu kuzenze njani bathi ziphakamise uhambe nazo indawo yaseSwazini wayilwa le ndaba ukuthi athengelwe le ndawo yangathengeka waze waya kwinyanga yezulu wayobika baba kunenkinga ngidayisa indawo yami eSwazini abavumi yathi inyanga yezulu inkosi kubusise isizothengwa manje bazovuma ukuthi hamba ufike idayisa wahamba ufike idayisa uMdakane yathenga indawo yakhe benesitolo lapha e3 ngolunye usuku ngoba bakhona ababhaliwe lapha eBhayibhelini kuthiwa abalala ebusuku bengakwenzanga okubi komunye umuntu bamunca ubuthongo babo babona ekuthonile Kalele verse 10. 30:10 uDeuteronomy. Uma besuka laba bangalala ebusuku bengakwenzanga okubi komunye umuntu baya esitolo sikaMdakane babe yokuhleza igadi lesitolo bafike bayibamba bayibophela epalini kagesi bangena esitolo. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngoShemba ngikhuluma ngoMdakane. Lelo Mdakane kwakhe akazi nakwazi. Zangena lezi insizwa ziyawazafuna ama-cardbox zawathola zaqoqa impahla zafaka ema-cardboxini. Zafaka zabona sekwenele manje sekufuna kuthatha ama-cardbox kuphunya ya nize niyiphathe kahle amakhosazana. uNkulunkulu anikhumbule niyiphathe kahle. Bathi lapha bethi bathatha ama-cardbox yayisiqhamukile inkosazana enansuke emhlophe. Yedlula phambi kwabo bathi lona ngube emhlophe eyaphi le ntombazane bajahana nayo baze baphuma ngomnyango kwasiyimpahla kaMdakane ihlele esitolo. Bajaha inkosazana yasezulwini eyayizogadela uMdakane esitolo.
nami nawe ushembe amasigada ngifundela uma uyalalela izwi kaJehova uThixo wakho ukugcina izimemezelo zakhe uthi nawusulalelile izwi lonyazi lezulu usiyayigcina imemezelo zalo nemithetho yakhe elotshiweyo kule ncwadi yomthetho nemithetho yakhe elotshiweyo kule ncwadi yomthetho uma uphendukela kuJehova uThixo wakho ngenhliziyo yonke yakho uma uphendukela kuJehova phenduka wena ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wonke wakho ngokuba lesi simemezelo engikuyala ngaso namuhla ngoba lesi simemezelo engikuyala ngaso namhla asimangaleki asikho kude asikho ezulwini ukuba uthi ubani oyakusikhuphukela ezulwini asilethele sona ukuba sisizwe sisena asikho phesheya kolwandle ukuba uthi ubani oyakusiwelela ulwandle asilethele sona ukuba sisizwe sisena kodwa izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nenhliziyweni yakho inkosi ukuba ulenze inkosi ubulenze kukimi nawe ukuthi ngempela sisakhumbula into isenza kanjani la uyakwazi yini okuletha lapha wafika kanjani kodwa ushembe uma ubambelela kuyena uyinkosi yamakhosi uThixo wethixo ngolunye usuku ngangihleli nomfundisi uVulakazi waseNtsikwana seyandlula leyo nsizwa emhlabeni abaseNewcastle abayamanzi uyangixoxela ngangisafika kulokhu kukholwa uyangixoxela ngibuza mina ukuthi lapha wenza kanjani uthi mina ubaba wabe kwakuyinyanga wayelapha abantu kodwa inkinga ubaba wayefelwa ngabantwana usekhona ethempelini wayefelwa ngabantwana ubaba uthi kwakukhona indoda yakwaZulu ngesibongo yayifika imshumayeze ubaba imtshele ngoshembe ubaba angayingene kaZulu uthi ngelinye ilanga ubaba wayehleli nomama endlini kwakhulekela umuntu ebaleni wayesephendula uVulakazi ubaba kamfundisi wathi singapha yayisiyangena le ndoda uma ingena le ndoda iyafika bayihlalisa esigqilini kuyabingelelwana kubuzana impilo isithi ke le ndoda ngihamba ngifuna bamgabhisidwi athi ubaba kamfundisi cha ukhona umgabhi olapha kwayidulini kodwa kusiya umgabhisidi akekho umgabhisidi la ithi le ndoda thula wazini wena isalukazi sibonda ingangami ngengibashiye siphume siye exhibeni zivumeleni ihambe sho njalo iBhayibheli zingene ngoba bayaye baqangenisa ihambe kanti ingene ingilosi ngiyakhumbula inyanga yezulu ikhuluma silapha yabantu abamhlophe ithi thina boshembe zingena ohlanyeni thina boshembe zingena nasesidakweni wathi na uzofika lapho bokwemukela ngoba okuhle kuhambisana nokubi wathi uyofika kungena isidakwa kwakho utazingena isidakwa lapha kanti usuxosha thina boshembe wamxosha omnye umama ugogo lethi ingane wayefuna umntwana
wathi mama ngiyabuyela kule ndaba yakwaVilakazi ngifuna ukushesha nje ngoba sekufikile nalokho wathi mama ngilethe nayo ingane wathi ngiyabonga waphuma wahamba kwaphela iviki waqhamuka naye eseyigezile eseyigqokise kahle wathi ngilethe nayo ingane wathi lethwe nguwe angiyifuni sengamane ngihlale ngelayo kuze kube namhlanje akanayo ngisho exosha inkukhu nayingene endlini uShembe uyakhuluma kodwa sizwa ithi le ndoda athula aphume umama wakwaVilakazi ayokwenza umdoko ngale namhlanje abantu baze baphume emzini yobaba sikhona aphume engatholanga ngisho itiye le inkosikazi sihleli ibhekele ndoda engenile kumyeni wakhe mhlawumbe uzomtshela akaganwe nje cha ungenaphi lapho hamba wena wenzele lo muntu ngoba uNkulunkulu uzohlola inhliziyo yakho ngalo muntu ongenela ekhaya kodwa ke bakhona abalibhadi ngizokusheba lo khulume ngapha la bakhona abalibhadi umuntu abe nebhadi kwakhe kungena ibhadi yalazi ibhadi ngilisho yilele lithi lifika lapha emzini kayihlo lifike likhulume ngabanye abantu ibhadi lelo uneshwa akathi angaqala nje ukukhuluma ngomuntu usuthi akasiguqe esithandazi amen uthi Shembe nakho ngehlelwa inkinga ngosuku ongivuse ngale buthongweni nangezokhuluma ngabanye abantu ucela lo muntu lo umkhulume naye wena angifuni indaba zabantu la uzoxoshwa umthandazo mhlawumbe uzothi amen yobe sephumile ngoba uza abanye abantu akezi ngosho kodwa nayifike ekhuluma ngoShembe hayi muhle bemukele lo sibuye nedokwe isalwazi sifake endishini sifike sibeke phambi kwalo muntu ohamba hawunale nale dokwe bese kuthatha lo muntu ohamba ukhezo shaye lo mdokwe lo akana ndaba noVilakazi yabona umdokwe la ushaya uchithaka igwalo edlule shaya lo mdokwe lo muntu athi uVilakazi nangu umuntu echitha ukudla kwakhe bisiyamfunda inhliziyo le ndoda ibonda ayisonakele bisiyayela ithi yamazi uShembe athi cha angimazi uShembe kodwa ukhona uZulu oyayafike la ekhaya angitshele ngoShembe athi ngimshiyele indongweni zakwatata yana iphekele inkobe khona sengiyahamba phuma uVilakazi aphelelezele le ndoda bayaza bayime emakhaya kunemhuda amasamanyana la jikayathi ovimbela inkomo ukuthi zingangena ekhaya ingene kulo mhubhe le ndoda ayiphelezele uVilakazi ihamba phambi kwakhe nabe phakathi nomhubhe iphela indoda hawu buyele endlini uVilakazi afika athatha ikhwama bekudengele ezikathi asincede inkosikazi basithumelele ngomuntu ohamba ngeenyawo akabathola abantwana afike uZulu amshumayeze azamshaya ingozi ngesagili ngelinye ilanga athi uZulu asambe uShembe uzofikela la eFrayed ufike ucela abantwana abaphilayo ngizogcina ngaleyo ndaba ngoba uNkulunkulu engivezele yona bakithi ngixolele ngoba eyivezile ufuna ngeyiqede uthi asambe uthi uVilakazi kulungile sizohamba bahamba seyavuma manje ukuhamba khona la ngiyeqa khona ngolunye usuku besahleli nonkosikazi kungena indoda yakwaMgabi ingeni yagijima la endlini hawu yini Mgabi hayi ngithe kulapha ezantsi emasimini phansi kwesihlahla sejingjolo bekuhlela umuntu lo muntu wangibuza ukuthi ufunani wendoda ngathi ngifuna inkomo wathi ngeke uyithole inkomo wena ngoba ukhuluma ngemsamo ngathi ngiyambheka umuntu akasekho uVilakazi waqhweba inkosikazi ngabe usasho lutho nangu lo muntu wasithumelela kumuntu wafike wathi ufuna kwaMgabi uMgabi sembonile futhi lo muntu ayindabila ngasho lutho wamsengasenga kuVilakazi lokho msengasenga waze wathi impela angiyazi wathi ngelinye ilanga wamtshela ukuthi hayi nami wakwafika lo muntu wathi ufuna kwaMgabi manje ngithuswa nguwe na usufika
ngoba wathi ufuna kwamgabha isidwi ngathi ukhona umgabha okwayidulini wathi ngithule namngavalo wami umlomo ngaxwaya ngaleli yalapha ufile ekhaya wayesemhlambukela bahambeke noZulu baye enkosini uLangaphuma Sikothe nabalothalo yabahamula baba ngizocela abantwana abaphilayo abantu abami nase beqala ngithi ngiyabathuma abangabafana bayahamba emhlabeni wamxoshelana uNkulunkulu ekhaya uthini wena babika abantu abuyele uthini wena ndoda baba ngizocela abantwana abaphilayo abantu abami njalo lasekuqala ukuthi ngiyabathuma bahambe emhlabeni wamxoshelana uNkulunkulu ekhaya wayengazi uVilakazi ukuthi ngokuncinda kwakhe ethatha udengele libekezi kuxosha uNkulunkulu kuloko kwesithathu ngoba uZulu wayemtshelile wathi ungahambe engakasho ukuthi inkosi ikubusise ithi ke inkosi yamakhosi inkosi ikubusise zobathola abantwana ababili babafana ngazi noma amantombazana asayobuya yini babothi laba abantwana nabefika emhlabeni nasendlule kulelo banga umlethe kimi umethe igama wamthola umfana wokuqala wathi nayisekhulile wamusa wathi awumusa wenkosi lo inkosi kwenzela umusa wahlala umama waVilakazi ngikhuluma ngomuntu ethanda uNkulunkulu ngikhuluma ngawe na ngithi ngithanda unyazi uthanda unyazi lezulu nawe kanye nami silithanda unyazi lezulu uma esehleli umama waVilakazi wabonakala esemuhle abantu phela babengakhulelwa ekuqaleni wabonakala kumama esemuhle babe babahla abantu kwathi uma lokazana emuhle hayi lento esiyibuka ku TV ingane ezibrush isisu sikanini hayi ayikho leyo nto kubantu ayikho kubantu abantu babehlonipheka behloniphana wayibhala inyanga umama kwaVilakazi 9, 10, 11, 12, 13, 14 zafika ku15 akasakwazi ukuhamba sekuyinkinga useyabuza manje nomzimba hamba uVilakazi alande enye inyanga ifika inyanga hayi nasi isihlambezo nkosikazi athi ake ngibizeleni umsa wenkosi ngibuza wena usazi njalo waqhamukapi wenza kanjani anengibizeleni umsa wenkosi angene umsa wenkosi athi ngifuna lo muntu owangiphale ngani kulanda odokotela belungibeze nodokotela athi bizana umsa wenkosi afika athi ngifuna lo muntu owangiphale ngani umuntu eyithanda into yakhe emthanda uNkulunkulu waqala manje akabe savuka eselele phansi ngelinye ilanga umayelele lapha ubona amadoda amathathu ningixolele bomama ningixolele namhla suthi khona la mhlambe kuzonyathela khona ikhona lokho engizokusho ngenela amadoda amathathu naye ngena nayefika ngasemnyango amabili aphume ngapha angangena endlini bisiyangena lenye ifike ihlala esigqikini ithi sakubona nkosikazi athi yena uyagula nkosikazi athi ngiyagula bambekile impela athi yababona indaba abantu ababili abajikela ngapha kwendlu na athi ngiyababona athi bengibacelile ngathi asize nabo la umkhulu wala ekhaya nobabezala wakho kulaba bantu manje ngibacelile ngathi abeze la sizokulunga ngiyaphinda ngiyaxolisa kuwe nkosana nakuwe mama ungixolele angisho kuwe ngisho kwakwenzeka kwaVilakazi bathi abangeke bangene la endlini bona bakwelule ngoba wena intombazana ushadile la ekhaya
uvulakazi yalima emasimini akazi ukuthi kwenzakalani ekhaya. Hawu ngikhohle ukuphendula inkosikazi ake ngibuyele ekhaya. Uyafika ekhaya kusekho lutho. Usehleli ngezinqo unkosikazi. Hawu ubuzokwazi uvulakazi ngicela uhlale phansi ngizokutshela kahle. Abese mtshela athe emveni kokuba lo muntu ekhulumile nami ethi inkosi ngibusise ngikhonyolokile evulakazi kwaphuma nakho. Thatha umuntu omdala inyanga afika siphakamisa itshathi ukugubhagubha afake lenyanga ahamba enkabini abuya athi sengiphinde ngagonyuluka evulakazi kwaphuma lokho. Ngelinye ilanga ibhekisise lento awinenzipho umuntu mosilona. Hayi wabona neyinwele umuntu wambeletha nomlomo wazi wamqeda umntwana. Angazi ngimnawe ukuthi nje ubususikwe kangaka ngemmese na ubeletha kwenzenja kuyoze kube nini khona umuntu osikwa zaza phele nje. Wamqeda umlomo waqeda wayihlalela umkavulakazi wangaya ey'ndaweni zabantu besifazane kwahamba wabuyela ey'ndaweni zabantu besifazane. Ngangikhona siyohlanganisa leyo ngane yaphuma izicucu sayihlanganisa sayikhanda umuntu ophilayo. Laba bachithekile bazolanda nini. Fundela Isaiah 49:20 Isaiah. Wabuyela ey'ndaweni zabantu besifazane wabonakala esemuhle. Kwathi ngelinye ilanga angithi abadala iy'nyanga lezi babengayiqondi kahle. Uma sebephuma behamba bethi baye emhlanganweni inkosi ikhona lapha eFryhead wabeletha umama wavulakazi endleleni. Wamcelela emzini yabantu wamfaka khona wahlala khona. Wahamba uvulakazi waye emhlanganweni. Yakhula lengane yathi nayisikhulile isidlulile kuleli banga wayisenkosini wathi undlelehle. Wayekuphi uShembe belethelwe endleleni wathi undlelehle lo. Funda abantwana oyokubazala sebefile abanye. Abantwana oyobazala abanye kuthiwa bafike sebekhathele umuntu akakazi ashonele esiswini. Thina sazi kuthiwa ufike kusekhathele. Bayosho futhi ezindlebeni zakho bethi le ndawo inginyinyile. Sebekhuluma nawe ulele ebusuku bethi le ndawo inginyinyile namakhaza ngiyagodola nakunomoya ngiphoshwa izintuli nalini izulu ngiyanetha nakushisa ilanga ngishiswa ilanga. Nginike indawo uba ngihlale khona. Nginike indawo uba ngihlale khona. Ngabanjani labo hlala nabendlini konje wathi mina ngimntwana lutho wangishiya bhayela wathi angishiswa. Ushoke wena enhliziyweni yakho uthi. Ushoke wena enhliziyweni yakho uthi. Ubani ungizalele lapha? Ubani ozala lezi ngane? Njengalokhu ngilahlekelwe abami abantwana. Njengalokhu ngilahlekelwe ngabami abantwana abanye babefika bebekhathela abanye babechitheka. Ngihlezi nje ngisiboshwa. Kodwa unembezi yasho ngihlezi nje ngisiboshwa angaze ngibalande angaze ngibetha amagaba inkosi ibusisa. Ngaze ngibalande angaze ngibetha amagaba. Wathi uShembe angazi noma amantombazana asayobuya yini. Wakhula umfundisi uvulakazi simbonile abaningi bayamazi. Umfundisi uvulakazi uNdlelehle. Naye sehambile nomfowabo usehambile lezo ngane zonke sezahamba. Ngazi noNkulunkulu sokupha yowabuyisa namantombazane. Wavela intombazane yakhula wayethi igama wathi noMusa yayigcale umhlambululi umncwango nanga ethempelini eLibanon ematadeni. Abantwana ababephuma kuShembe. Amen. Ikhona enye into esihluphayo mina nawe asibongi thina. uShembe siyacela izinto asisize kodwa sibonge. Ngizokusho nje bekufishane lo ngoba isikhathi singasekho. Ngelinye ilanga baba mkhulu elambile lusinkomo. Uthi ngilambile. Cela kumvelinqangi ngilambile. Ngicela ukungena la. Ngikhenanga amabhentshisi omlungu. Kodwa ngicela umlungu angangiboni.
akayitholi impendulo. Ubaba mkhulu ungena ngaphakathi ensimini yomlungu ugibele esihlahleni ukha amapentshisi. Sengathi ngiyambona ngazi noma efake labo gawini esasibafaka kudala inathi abade lamabheshu phezulu esihlahleni ukha lamapentshisi. Uyaqhamuka umlungu uyathetha uthi nangake ngibabone laba bafana abadlala amapentshisi ngabashanga babulala. Uzuyoma phansi kwesihlahla lapho khona ubaba mkhulu uyakhuluma nanibheka ubaba mkhulu lithi izwi khathelizwa manje izilikhuluma lithi izwi phezulu umbhekelani lo phansi usukubheka phansi bheka mina ocele kuye thetha ibhuno lahamba. Waphuma ubaba mkhulu namapentshisi awecela ngale kocingo wafika wathulula kadlanga nelilodwa wathululela phansi wayeseguqa wathi ngiyabonga mvelqa. Ufihlile kumlungu wena uyabonga yini? Uyabongwa yini wena ngabanye abantu? Bakhona yini abakubongayo nje? Uyazi unebhadi na ungabongwa? Awukubongwe. Awukwenza izinto ezinhle nakumama wakho nakubaba wakho. Uthi mama nangikhulisa ngabangaka. Ke bambonge nje. Khona uyongena la kiwa khona. Amen. Inkosi busise ningizeleyo. Amen. Siyabonga ke uNkulunkulu uzobuyisela uNkulunkulu ngesihlabelelo 181. Nkosi busise ukuphakama kwamagcwele. Amen. Yeah.
Nkosi